Dumela my friend, ke sha gore wa tseba gore why ke le mo. I have it. It is 500 rand. 5 tlile pabiala. Ah, that's too much, my friend. Fokotanyana. Gugu, it's either you eat it or leave it. Me not force you. You give me money, I give you alcohol. Me not money enough. Ke khopela o fokotanyana. You not serious? You leave my shop now. Sepela kua, le shop ya go nkhapush. Se boyfriend ta ka indirile go sona a se lebalelege. Ke re ka mo rekela airtime ya 12 ranta ke nagana gore o tlo e shumisha go mfounela since a be a gomotse guessa gore o dirileng o rekile 60 minutes for 3 days bajimo ba ka ba be ba thabile ba nagana gore o tlo shumisha airtime ela gore a founele bo malome ba gagwe gore ba te prepare le for lobola only to find out gore yena o tšea airtime ela yaka a founele sa chick ya gagwe le bile sa chick ya gagwe ya posta mo Facebook ire he yona boyfriend ya gagwe o mo founetse 60 minutes ka moka. Ke go botsa nnete re go tšega boima ha re tlogele jewe why o sa mpotsa gore madimabe a sa nka dumelela Koko Grace o ratsene ka mongakong o ke lebetse go go botsa magolo o nagana gore ke monagano mo botse go tlogela Koko Grace a tswela pele a re etela ka mo gae ke mogotsi wa ka ke a motshepa o bea maphelo a rena kotsing re swanetse go meemisha go tla mo ga re tsebe batho ba kopanang le bona pele ga ge a etla mo ema gona mo wo ke motse wa ka Grace o tlile o tla nako nngwe le nngwe ya inyakago go ba essential worker a go bonolo re ka montle re riska ka maphelo a rena gore re save batho ba ga borena ke wisha o ka re batho ka ba tseba gore go difficult jwang go bereka ka nako tša mohuta o batho ba nagana gore go jula gae go bohloko go fetiša go ba ka montle mo ena se nnete e re ke gae